ya kariba karongoni rubate na kanguto bate kuona toro na ni nyuma ya roji rwa mbura kwambiriria kuigaranja ciao ije no yombicha yonekene kirima sibitare kuangerekana sibitare ya kangutu ndawa na mathagaja gutungatiraje bikioneka kumerwa ni muguo ne bakoria thirikari ya kaunti gotigira mukandarathi uria ukuthondeka barabara ya Ikuru bate ni agutema miguru kenda muguo jotiga gwetania na barabara. Samugashima katumenyithie Nkuruki. Akariba ntere cha Kabuboni na Robate wadi ya Magumoni amana bakanguto wadi ya Mariani batiti to nyuma kire Kinyamara kira akenya barabangi bagukurukira ya kwithukirwa irojirwa mugumi chijago mbura ira ekura inene nterino mono mathama otugo etwikite kimakania kinene kinyakire utoro bwago na mono bwa ana togacotheria tari goko gwakwa ukona bola muguo usete wasa wakinya babo gacoka thongera nyombani ukathongera ungo ukathongera kwa ng'ombe ukathio guo gacoka ndokangeria kinyagia kiolo mugonda gutekutwa na kwa kulima eno tembula ya mbere kana ya kaire eno ne mbula ya kathatu ngeringa riboti kwa munene wetu ate koigwa malomba makwa ni watonya niona kandunga magana kana ngaligwa ni nduthatia niona kangwa atagwa kuburia muguonu utonyete nyomba muciwa ko batitwa ni muguo mugunda ukororetwa ni muguo eno ni mbuli akana niyo ntana ketha niyo ni kuliraga ni ula niyo gwakwa mucie thaino echo niyo narerenja no ntonyambia ciana ciakwa yathongererwa ne muguo yarutwe bigalemwe kire Akariba ntere cha Kabuboni na Robate bariuga muguo jo urinuka kuma barabarani irewekirwa lami thirikari ya county yumete bwakangoro ukurukira eko Robate mwanka etugororo contract mama berwe wira wakuluthanjira ni matemire mukalo runchirwa unira mugundani wakwa ngaba na muthomi ciana nyucie kwa ikomokerwa ni mathiga gonge karate ngaba na muthomi tuthikiririe watudire tumetha 11 tuce tugwikirie kura na thaino muthomi birici no rothetwega muno watwikirira rami lakini muguo na guo tuthokangiretie guko gwetu migundani cibitari no ya kangutu etitigitwe nyuma aramugu kuma barabarani ya chuka kareni irethiete mbere wekirwa lami witairite cibitari ni no na kwenyangia ndagwa amona into bingi bia cibitari netira likucia ciana yote imiaripika ndawa ni nthuku kintu kionde kirari kaijite nene muno ni nthuku ni tomenke muno frenji iri ronchini igwa no ntu facility no ntu limaste cibitalo mondere matenywa ndawa na kwena mukulu ari ala kwikugirika kade shocked no ntu baba eno ni otuise irita kibonye getu kanata arita mukozi wetu in this community ya Kangutu and Kalongo na Sau ya tugucakira ko tukethira gukwina runci na gwite antu matiritero runci ni tukumaka muno barabara eno ekidesign kalabati ikikirwa baria I myself na thire baria ndauria engineer wa designer kalabati mukureta kalabati runci ruca sibitari runci ru enu sibitari igetwa sibitari kanegetwa deep kanegetwa dam wakagitaka aje batiumba kwego utungata nuntu bwa wenyangi bwa muguo a set fair for unhealthy facility kukola ukira kubira kwa lonchi rwaluko egetwa health facility ringi kana kele dump site ni matule kuri dump site tubinge tume tukanyunya ganda waku bune nkolomba thirikari ya county yembeje wererie na national government yeje wererie bantu ma engineer barabara nieno atego tuendera wega tole atolima guku na turothera barabara lakini tutigera mirimo barana bo baguchugia kuringa miuro emeoju ibaikirite utoro bwago watini ara tayari mwekurumwe akamatitwa imuro wa siri nterino cha Robate na wunge akamatwa imuro wa mugomba wa Makomora ntere cha Kamaindi twamwithira kuntu atineto ni muti muguroni pantu ruterebara ekitwe ni runci twageria gucoa mwiri unu wa Njoki tutawonire pamwe na polisi metu ma Robate post ni twararutire wira onu utuko umbe na umundi thaa imwe na ndakinga 40 twembire kuona mwiri wa Njoki Akariba kirombaga thirikari ibagitere kumania na Kinyamara iki kya muguo thirikari nione kubauria baimenyere batikaibikire uwatini bagichugia kuringa miuro emeoju Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.